ahangaha akaba ari muri BK Arena mu myiteguro ibanziza kwitegura yuko shampiyona y'isi y'amagare itangira. Amagare ya mbere ahaguruka no muri BK Arena yerekeza KCC cyangwa Kigali Convention Center. Yari imyiteguro rero imeze neza, abona yuko byari ibintu twakita nk'ibitendo cyangwa ibikoryo, ubwo abigaragazaga cyangwa abimurikaga bari gukora ibintu bitangaje. Ahangaha rero akaba ari mbere yuko Minisitiri wa Siporo hano mu gihugu cy'u Rwanda Neri Mukazayire ndetse n'umuyobozi wa UCI batangiza irushanwa ku mugaragaro. Gusa mwibutsa yuko ari irushanwa ryari kubera mu Rwanda ku nshuro ya mbere, ndetse yewe bikaba ari n'inshuro ya mbere ryakiriwe muri Afurika, aho ubwo ryatangiye kuba uyu nguyu ukaba ari umwaka w'103, ariko rikaba ryari rigiye kuba ku nshuro ya 90 na kangahe muri 90. Ndetse ikindi wamenya nuko irushanwa kuva ryatangira ni inshuro 12 zonyine ryagiye ryakirirwa hanze y'Uburayi, ndetse ikaba ari inshuro ya mbere ryakiriwe muri Afurika. Bivuze yuko ni ibintu by'agaciro ku Rwanda, ni by'agaciro ku Banyarwanda ndetse no kuri Afurika muri rusange. Kuri uyu munsi rero tariki 21 nibwo amasiganwa yatangiraga, atangira mu mujyi wa Kigali. Gusa habanza kuba imyiyereko, twibutsa yuko ku munsi wari wabanje nibwo abatwara amagare bose muri rusange, yaba babigize umwuga n'abatarabigize umwuga, babashije guhabwa amahirwe yo kuba batwara nabo bakumva ku buryohe bw'igare, bakumva ku buryo bwo gukatakata mu mijyi ya hano i Kigali. Nubwo rero twaje kwisanga ku munsi wa 21 ku cyumweru uyu munsi, ubwo muri BK Arena yari imyiteguro ikomeye, yewe ubona banateguye bihambaye, aho abahaguruka barajya bahaguruka ndetse igihe cyabo kigatangira kubarwa. Aribwo hari kuba icyiciro cya mbere, kimwe mu byiciro 13 byose bizabera mu minsi 7 bikabera hano mu Rwanda. Kikaba ari icyiciro bita ITT cyangwa Individual Time Trial, aho buri mukinnyi aba agomba gusiganwa n'igihe cye, aho ahaguruka wenyine hakabarwa igihe yakoresheje, ubundi bakaza kukusanya amakuru yabo bose, bakareba uwakoresheje igihe gitoya, uwagiye yihuta cyane akaba ari we uza kuvamo yitwa uwa mbere. Rero bikaba ibyo byatangiye ku munsi wa mbere hano mu mujyi wa Kigali, bitangirira muri BK Arena, bitangirira mu bagabo ndetse yewe no mu bagore. Tukaba tugiye kurebera hamwe rero ese ku munsi wa mbere ni bande babashije kwitwara neza, ese ku munsi wa mbere Abanyarwanda bo bari bahagaze hehe, bari ku ruhe rwego, ese ibi bintu bikomeje kugenda neza, ese hari udushya dutangaje twabayemo. Gusa reka twibande ku bagiye begukana ibi bikombe. Nkwibutsa yuko buri wese urajya agira icyiciro atwara, arajya ahita aba champion w'isi muri icyo cyiciro. Ubwo niba ari gusiganwa n'igihe agitware ku munsi wa mbere, tujye tuvuga yuko ari we uwa mbere mu gusiganwa n'igihe ku isi ku magare. Reka mbanze ngwikaze rero weho dukurikira umunsi ku wundi, wo kurikira Iwacu Topic, weho ufata umwanya wawe ukadutega amatwi, wo ufata umwanya wawe ukareba ibiganiro byacu n'amakuru tukugezaho. Mubwira ni komeza kudushyigikira, nta kundi rero wabigenza. Niba ukeneye amakuru cyangwa ukeneye no kudushyigikira ugisanga kuri uno muyoboro, jya wibuka ukande subscribe, wibuka gufungura akazogera kugira ngo utazajya ucikanwa n'amakuru tuba tugufitiye, kubera yuko ni hano uzajya usanga amakuru by'umwihariko amakuru y'igare twese dukomeje gukunda muri iyi minsi. Nagutindiye rero reka turebere hamwe mu masiganwa y'abagore yaje kwegukanwa n'uwitwa Leuser Marilene, akaba ari umusuwisi rero yegukanye ino shampiyona y'isi yo gusiganwa ku magare mu cyiciro cyo gusiganwa n'ibihe mu bagore, ari icyiciro cya ITT cyangwa Individual Time Trial, ari cya cyiciro cyo gusiganwa n'igihe. Akaba rero yakoresheje iminota 43 n'amasegonda 9 uno umusuwisi Leuser Marilene waje kuba yegukana iki gikombe, waje kuba yegukana uyu mudari. Ubu tuvugana akaba ari umuntu wa mbere ku isi mu bagore mu gusiganwa n'igihe akoresheje igare. Kandi nakubwira yuko umunyarwanda waje hafi ari uwitwa Nirere Saverine, wabaye uwa 28 kuri iki cyumweru rero tariki ya 21 Nzeri 2025 nibwo mu mujyi wa Kigali. Nakubwira ko byari ibirori ubwo hatangizwaga isiganwa rya shampiyona y'isi y'amagare mu byiciro bitandukanye, rihereye mu bagore basiganwaga n'ibihe. Rero Nirere Saverine yaje kuba ari we wabumburiye abandi guhaguruka muri BK Arena. Urumva yuko yarari ni wabo rwose, akaba ahangaha ariho hatangirijwe isiganwa, agera kuri Kigali Convention Center ku rugendo rw'ibirometero 31 n'ibice 2 akoresheje iminota 50 n'amasegonda 7. Yakoresheje iminota 50 n'amasegonda 7 ava kuri BK Arena yerekeza kuri Kigali Convention Center cyangwa KCC.
yasoreje ku mwanya wa 27 rero mu gihe Hussein Marilene wahagurutse saa 5:55 yagerageje gukoresha umuvuduko wo hejuru agera kuri KCC cyangwa Kigali Convention Center akoresheje iminota 43 n'amasegonda 9 yegukana isiganwa. Uyu mukinnyi kandi wanditse amateka yo gutwara isiganwa Ubusuwisi bwaherukaga mu myaka 20 ishize. Urumva yuko ibi ngibi ni ibitangaza aba yakoze gufata umudari nk'uyu nguyu igikombe nk'iki ngiki shampiyona nk'ingiyi ukaba wacyura ibihembo mu gihugu cyaberukaga mu myaka 20 ishize ni akantu gakomeye aba yakoze. Akaba yakurikiye rero n'abandi bahorandi babiri aribo Van der Breggen Anna ndetse uyu nguyu akaba yasizwe amasegonda 51 na Vollering Demi wasizwe umunota umwe n'amasegonda 4. Urumva yuko ni ibihe biba bigiye byegeranye nabo twavuga yuko ari abakobwa b'abakozi bagiye bakora neza rwose nubwo byarangiye batabaye abambere. Uyu mukinnyi rero wahawe umudari wa zahabu ndetse n'indirimbo ye ikaririmbwa i Kigali yavuze ko ari isiganwa ritari ryoroshye ariko byakore. Uyu mukinnyi rero wahawe umudari wa zahabu ndetse n'indirimbo ye ikaba yaririmbwe i Kigali ubwo n'indirimbo ye y'igihugu yavuze yuko rwose iri siganwa ritari ryoroshye ariko yakoresheje imbaraga n'ubwenge araritwara. Uwo nguwo rero na wundi ni Hussein Marilene waje kwegukana iri siganwa ryo gusiganwa n'igihe mu bagore. Umubirigi kandi Remco Evenepoel akaba nawe yegukanye umunsi wa mbere wa shampiyona y'isi y'amagare iri kubera i Kigali nyuma yo kwitwara neza mu cyiciro cyo gusiganwa n'ibihe ahiga mukeba we Tadej Pogacar. Abangabo nkubwiye yuko ari bo basore bayoboye aho umubirigi Remco Evenepoel waje kuba yegukana uyu mudari wo gusiganwa n'igihe n'ubundi niwe wari usanzwe ari champion w'isi mu gusiganwa n'igihe ubwo yazaga kuba ahangana na mugenzi we Tadej Pogacar. Uyu nguyu nawe akaba ari umunye Slovenia rwose wari umaze igihe abica nawe akaba afite umudari wo gusiga abandi mu masiganwa yo mu muhanda ubwo shampiyona iherukaga 2024. Kuri iki cyumweru rero tariki ya 21 Nzeri nibwo rwose mu mujyi wa Kigali nakubwiye byari ibirori bakira shampiyona. Rero abagabo batangiye gukina mu masaha ya nimugoroba ubwo Nsengiyumva Shemu yahagurukaga muri BK Arena ari uwa mbere. Nakubwiye ngo abanyarwanda no bagiye bahaguruka mbere ndetse aba ari we ubanza kugera kuri KCC cya Kigali Convention Center akoresheje iminota 56 n'amasegonda 41. Ibihe byo rero byakuyeho na benshi mu bahagurutse inyuma ye bamenyereye amasiganwa akomeye nk'aya ngaya. Aba rero bakaba barimo umubirigi Remco Evenepoel watwaye isiganwa byakiniwe mu muhanda urimo intera y'ibirometero 40.6. Umukinnyi w'imyaka 25 rero akaba yagurutse muri BK Arena ari we wa nyuma gusa imbere ye hari Tadej Pogacar wahagurutse mbereho iminota 3 akaba yari yitezweho kumuhigika rwose ariko abakinnyi bombi bageze mu muhanda w'amabuye wahazwi nko kwa Minyoni. Remco amwereka igihandure arangije ahita amunyuraho rwose ndetse amutanga kuri Kigali Convention Center amusha iminota 2 n'amasegonda 37. Rero akaba amaze kwegukana iri siganwa ku nshuro ya gatatu yikurikiranya. Remco akaba yavuze yuko rwose yarameze neza ahantu hatambika hamuha imbaraga zo kumuhigika n'ahazamuka. Rero nakubwira yuko ari ibirori mu gihugu cy'u Rwanda, nakubwira yuko ari ibintu bitangaje ndetse byiza. Gusa kandi ku munsi w'ejo turaza kuba dukomeza n'ibindi byiciro kuko nakubwiye yuko ari ibyiciro 13. Uyu munsi nkubwiye icyiciro cyabanje hano mu mujyi wa Kigali cyo gusiganwa n'igihe yaba mu bagore no mu bagabo, kandi tugomba kuzareba ibyiciro 13 byose uko bizajya bigenda. Ngushimira rero kandi weho ba warakanze subscribe, woba wadukurikiye ikiganiro cyose tukugezaho ano makuru akantu ku kandi. Muvuga ni dukomeje kujya tuguhereza ikaze mu biganiro byacu nakuguheza. Yebuka rero ujye ukanda kuri subscribe, ujye ukanda rwose mu gihe uba utarakozeho kugira ngo tujye dukomeza kuryoherwa hamwe.